Adafo ne ahwefo na asem mo anwa bia ba bepie mu wo menim ha se ye nua ba bia ni ni di nkomo enkyere mu a wodi eto dwa wo yenim ha se ni se be ye mfie miensani ye ka se sofa pa dia abusua wa sofa nkasa wa bre no no de osusu se nya wo fem anya kwa bibita ya kyire na abusua mesra wa sa be ka me ho ne yakọ na wakotie ni nkyere mu wodi to dwa ne hu na enti potia den pa no gina so no nti o ka se nya wo fem anya kwa ne yenkonkotie embrema refi like na fe share na subscribe na fa comment so part comment section hono mo emam yenkone nkonkoje asenu emu nchemu embra sisia nti yenkone nkodi go mo fa ase me mo adwo ije pato betumi amane so kakra pacho ije wadi mfie say pacho 23 years o woni se usu awnyini bia pacho ede na ekoso na ode bedae pacho manso mama de beda anyumre se meda ho anyumre na meteza abo aka na kon ti adechi yen na ho aho kakra na me de mepe robu bi ede twitwie ti be 3 days time na me hu sa de bia be hye me kon na me de man fa anya asem ti be 1 week na me de call hospital na ko doctor okachire mi so be mi surgery e ma ne share mi date nti ade e be chia mama ko me frɛ doctor no wa amfa na me am koi me ko okachire mi se o ntumi enye surgery no nti me nko abuzafo yenu aba sa muntie ni yepa o to aso oso otumi nya surgery no nti me adenti pacha ni de wa anka ti obesan frame wan frame na me amesa ko hu no nti me koe no ka kire me se surgery nya de so betumi aye na de be chiama nka wa be ye me no oda ho na bibi be gina ne so onhwe na wa anyenye sa asemo betum pacha ana yede nti mame ekofie o mame kofie back nti yesa ne de manfa nko hospital bio na me de empaibo na me compaibo asema o maka nyina ne se efrimi mame akiri na o mo sheda na o mo toyale ne de mame ti o mo mama bebia me ko bia sofo o mama kwankire mame bei me yenso me hu hwe mami chinchin ya ko malam so ne dinsifo so bebre nti enwumire me wo ha si ama me hu ni amenye me nim ba bia me de mani hwe bia me hwe mu program so na me sa de am de ba beda pacho mas mama de ba no waka sabi me pacha ni nyina ni me pacha akwese be ma akoyo obala no akoyo gaga wo na hye amehye wo na akuduru ya oja egumu oban wenu so asenti ni nyina ni oy ma akono de na sisi ya otiwe okono kyekye se ne esi aye sisi aye de aye sadra na ehye me kon mi no ebi wo soro ebi wo fo baby fa kono ana dwa no pa chan eye wo ya pa chan de bi enya me ya dwa no hye wo sa enye wo ya na doctor catcher say oka so be surgery no so die no obi abegina no so me pa chan so oya ontumi nye na me ya me free mu nti ontumi nye no obi abeka o so die no won so obi gina no so onhwe na wanye surgery no enya sa me free mu ahye nti no onhwe na wanye nti wanye me so me pacha na doctor ni jaye me pacha no jaye tuwa di nti na doctor ni jaye me pacha me hwa ne ohu ye ni nti because me di kan friend okora wa amfa nti mi ana me koy osuro se wan hwa na oya na ye de o de betu enu enye nipa oyema me pacha me tie mu program aha ye de enye nipa pacha hu ye doctor so on de oye obewu ne ye de ye ana ye de edi kubaru
Ayi fa bio na adekoye di asem na za kusi o. Pacho me de ko mpai bo me ko asore. Men so mo san ka kire me se aye huhu mu yare na o matode ya mame. No mo mama kwa nkire mame beye. Eno so still. Huhu mu yade no mo hemfo de kotoma o no mo koto ne hin. O si me mame o mo si me ma baby me ko bi o mo se efiri me mame abusuhum. No ma shada atwa mame so mo de be se me. Sa no mo ka. Inti ampa se wonso ampa me pa cha ede ne di adanse se o me pa cha obi obehu me bi oka obi obehu me bi o se afan ka de ra yoko mintu minchire wa ko mo ye bibiduro so pa cha ma ko omzo se de na o omonso omo ma me duro nso me be try anko. Now, apart from Dr. Okase, ultimate surgery ni brim pacha, ultimate sadeko, another doctor so ho ekoshe. Me pacha doctor na cancer na me ko asofo no still na omo cancer ntine ma mi suru se. Me san ko hospital bi mte hospital de ma fa anko. Edi ya kwanchire na asofo ni bi kire wa akoye. Me pacha me ko baby ma sofo na se me fa anka twade enso ena enchina boba me de bo me twanka twere na me de bon so no ma me fanya me kon no 3 days me wia na ebeka nyina me ntungu na me fa enchina boba na nsungu nsuo mu nyale me ko baby nso ma me ka kire me se me nto oyo enso me fa nyale na me fa bi ntwitwi me kon no ani nyina me beye na nso anko. Mami ko da kwa jumna minko chairman afo onabo o da kwa jum minim se o hwedwumadi baby obi a chairman me chia pa enti aka twade e fa yeso me pa cha anko sa me pa cha ena di bi na e Pacho me ko baby ono so ka se mento yo na no boy den pa no so me to de beye no so anko no si me fa bi ngunsu na me nwale wi me beda na me de bia yeso no so anko. Enti no an why me pa cha e chire me san so ko malem bi honom mana ka kire me se me on the obetete me kon no no de bibia hihiem be no na sika no oje no na mintumi ntua nti ene de maanye ka kire nse me komechi amba ma anko bio jana mo be pa no otu afa okoye ho wa hwe amwa Pacha na mo bia metu bia ni nyina mboa me. Bia me ko bia ni nyina anyi. How no ba so enviese ni. Pacha 3 years. 3 years ni. Pacha. Wa wale. Me pacha debi. Wa kwaje be ma bisika di. Me pacha debi. Pacha. Ngoju obi asika ni. Me pacha debi. Bisade no krade. Uchi. Enti be ma cheuska wonye. Ucha more right there magic. No, ucha all left as well. Some me like say me baji juicy kai didie de me nye bi krada. Nim the way is yes and some magic be me sikedi. On po ho asem. Ba asem plan de watwe bi da. Mpacha na twimbi da. Eduna na hwebe ma na ase be ma na hwe o. Mpacha. Me na me hwe me ho. Ade me ma no omo hwe o. So umemi bia na maji se me de besi osu gidigidi die. Mani bre madwuma ho ye madwuma pa enti. Be ma sika de me ma mani mre so se. We yasa me ma no betwu condemn. Sa wo ye wadwen se wakofa be ma na umisa no hwe be ma no be ka se pa pa ndudu nti wawu ama no. Enti na wonye ne hwe e ho anu aso na hwe.
Why? Me chiro adwembone. Oh, anu aso na hwe. Pacho. Waso na hwe se. Ohin chiam se nyende. Oh, anu aso na hwe. Se mpacho man bibi kakra mbese mkoto bibi. Tia be ma no one no koda ya na he amoase. So ni amoase. Pacha. No se eto. Na ento. Pacha eto. Ena sa de no so no mudi kodi agrosa no. Enya de kuto o. Nyankopon che dabo ni ye de kwhya akrem fan. Eno na wo de bo bra. Etimi so be ma fa o so meska. Wate? Pacha. Ai fi kura o so si ma no toka ma o mo a. Yes if you abo ma toka ma no ebi enche why? Pacha. E de se dia na pese enyama o. Me pacha si ha me pese mo bo ame. Na eko firi ho no eni ntina me de bedan. Woni me ade a me hu ni se wan kasa na ate no usuru se be yo seji usuru pa kanokre. Me pacha ende. Usuru. Enti wo de koso ba bi kura na ye kasa ye be yo seji wonim. Ohima eduru ba bi a enye ne me nyina na ye de sha honhom. Ebi wa se ba honhom na nya pie honam ani a o se honam fo nso ye ho adwuma me kan sa na abeti ase yare ne bebro ho a doctor yare na wanya bedwa atoa ya waka kire ya Dr. Lawson che manu ene yire oba pa Becky ene ye lawyer ta ya chidie binim se wa beso duapem Amen. Enya de bebu aboda. Amen. Kwam bia befa so a ye bebu obi bebo ne mum. Se ebase ye bebu a ye behwe. Na ya san edwa kwa ya asabia kesiem. Patriot masi. Na ne ayo okon ho no. Ye de mfidi ahwe. Se ye honhom mu dia na ya pe honhom sem de aboa. Se ye honam na o se kafra wo ne abehye ho no. Ye yifri ho. Ebia yemfanse bia kompokra kafra ena ebe na ehunu kwai na akosu kon o ba ne bia nko bebo mirim no akosu kon ho na ahwe kwan a ye be fa so a ye be yi afri ho enye bibia na chinchine eye honhom meson dae dae ndie se oye wadwen so obeso na abegi ni nyina dia o ahwe abe untem ye memo etie dae ba ko so a ebemu se so da na agina fikire dwonso ade be che no afo mpa and ye simple nemo se memo abeso dae na ate alupremu ko abrochie no ani bete na ate abrochie de ma so da na o kan sika oboa ade be che be hia wa che bibia enti mo faase wan kasa mobo nyame ti aswai na chen ye gu ko mo adema o Pacho bi na tochema. Sao. Pacho. Chene gu ko mo kwa yi. Sa untimi ntungu ayigu baby. Pacho. Sa che ne gu ko mu no. Men kasa bio. Pacho. Mama. Over. Ebe plan wo bu no. Be na sire na wo kase Onfanko hospital bi em no. Ebi anda odo kwankwancen de bi onu ankasa hu wodmu osuro se ye be no seji baranya densa wo fa odo beko kesi unim akane no na akoye se surgery ye no se oto ne se ekoyi obi operation na ehuhu na ye bompa ye dom ne ade na menya advert mo obi ye frɛ kuro bi kasei wa manten ne adwira empotem ho sa doctor bi o no ba mi hu se be o yare two ana ye koyi opere yetimi ye na dan no kra ma ko odi we si from wanti ye hu se surgery no ni kana ko ehu visa nkane ye ka ye Kofi Gyimah Ankoana na che se ye ko du fu na ka no asi ho ene nimde konkai enti eniema san enhye danyo na ye nua ba no ankasa ene hu ewo ni mu ko ma de na gu ni ko mu no onyi okwan so emfri ni kom to aso wa fa hu se ubisa na so bi na toma no na hwede yanko ho bi wa fa odebeko kesim ye bonya kopon pa ye se onu no beduru ho na omo de omo strike na ba wiye obeko because omo de omo no
a teamwork obiara gyina nkyerɛ ebeba nti odoko kwasie mu a sɛ onyame tiasi sɛ yehowa tiasi sɛ Lawson TV Lawson radio tiasi die ye papa ta yachi nkunidebe ye de adafo ni ahwefo mesan so makọ aba sam kam ho ne kokọ share video no baaye enu aba yi ntai lucky pa so wa be pie mu e wo Lawson TV esan Dr. Lawson ti oba ha se wode wasem ba on san so ye de enfa anko nti enu aba no kana kuma entu ni yem ni haw no de baaye no on san so ye de enfa anko nti on kana kuma entu ni yewu so enu ntimi de besi ya se de dwumade ni na ba na wiye na mesro so be like na fi wa share na wa subscribe e de ama me midin eye na na akosua adepa na me kai o se hanso eye emergency Ghana TV ye san so e share bi makrawa na madawasi